Emizaano y'abeegi beetabiremu habaire harimu omupiira gw'ebigyere ogw'aboojo hamwe n'abaishiki, okubaka hamwe na volleyball. Omu mupiira gw'ebigyere ogw'aboojo Mbarara esingire Kisoro goora 2-0 omuza akamaririzo. Kandi omu gw'abaishiki Mbarara nabwo esingire Kisoro goora 3-2 za penalty bwa nyuma ya tiimu zombi kugwa kikazi bushe ha bundi. Omuzo kubaka Mbarara nabwo esingire Kisoro, kandi omu volleyball tiimu zombi eza Mbarara zisingire Kisoro omu boojo n'abaishiki okuhangura ekikopo. Internally tugezaho kuronda abazaana abarungi ahubwo n'okutwine branches 3 kuri university emwe, so kuturiyamu abazaana abarungi ntuja kuba participating mu university league, ntuja kuba exposing abaana bitu kureba ngu emitendere y'emizaano nabo bagikiriza kureba maybe bakayika national level. Tugumiza muntu encouraging abantu mwena mwikiriza abaana abaziire, hariho abaziire abakuzibira abaana ngu wakayishomero mu concentrate on books nyoti nkona ngushanga mu sports no, ekyo discouraging ahabwokuba ebitabo byonka tibikwemarira shimirwa ko twine gwingi abo kuba muntu kwijaga kushanga waka kutsindirayo akene kintu kimwe onge ko bana twara kandi abasingire mpakezi bahirwe bichoncho omu kujaguza kw'amaani. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire.